Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab burrazaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil munta'alul bar tawwabul muntakimul afuful malikul mulkidul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisul rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafirun. Wa duha ya Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu inka nafil ardi wa akhrajahu fa inka mu'assiran fayassirhu wa inka nabinan faqaribuhu bihamdika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma antaita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duhamu cantikkanmu indahnya keindahan
kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika suka mudahkanlah, haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Tuduha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan padaku segala, limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah, amin amin ya Rabbal. Amin. Abdullah ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundahnya, Abul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah buati tercinta, semua beranak mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus 6 bulan Di kandungan hafal ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai dan yang ada disusui halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. 8 tahun Tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, saling membela saat kecil, mengembala dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur yang ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, assalamualaikum kakak Vika Damayanti. Halo. Ya. Halo kakak Vika. Halo. Jahra, halo kakak Vika. Vika Halo. Damayanti. Hai. Bang, gue cowok loh bang. Oh iya Bang Vika, masya Allah. Bang Vika Damayanti namanya ini ya, cowok ya. Oke bang, siap bang Vika. Lovely Kohari. Kakak Lovely kak dedek. Kakak Lovely Kohari. Halo. Hai. Kak Hari. Lovely. Iya. Ya lanjut ya kak ya, bareng-bareng ya. Makasih kakak sudah like ya, berkolo ya. Hari Jumat. Komen ya. Jumat. Ya ayo. Anu Jahra, ayo. Allah kafe ayo. 6
Namanya siapa? Muhammad Hafiz. Ini namanya Zahra nih kan nih. Ini namanya Zahra. Ini Kakak Nahla. Iya, ayo. Kafi wajadana kafi iku ya kafi fana kafi wa mina Wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayo fokus. jangan doa di depan pintu ya ada bu ambil sapu iya sihir ibadahmu yang tinggal kesalah lima waktu sungguh indah main di taman kupu-kupu betul banget siap hai pecah jangan lupa sholatan Allahu kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nala dan Yahya senyumlah sedih pun indah rajin puasain sedekah semoga selamat masuk surga. Maya teman-teman semua ikut saya ikatkan takwa sayangi Umi dan Abi semoga hidup kebahagiaan. Iya, amin ya Rabbal. Amin. Iya, nih Abang Hafiz nih, namanya Dede Zahra nih. Halo Dede Zahra, halo. Ini Kakak Nahla yang agak besaran ya. Bareng-bareng ayo kita lanjut baca waba'du yuk. Ayo bareng-bareng yuk. Dede Zahra dengerin, ikutin deh ya Kakak Nahla ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Waba'du fa inna billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikmana wa tabarakna min kulli dinin yuqarifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin wa hamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Kita baca satu yuk. Itu kakak apa tuh? Kakak Hafiz Al-Farezi. Caca. Tuh, hai. Halo. Kakak Hafiz Al-Farezi. Hai kakak Hafiz. Mengucapkan hai. Ya, kakak Hafiz ya, Masya Allah ya. Ayo kakak bareng-bareng yuk, ikutan yuk, ngaji yuk ya. Terima kasih sudah like ya teman-teman ya. Ayo lanjut. Iya, ayo lanjut bacaan sholat ayo. Takbiratul ihram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu, ayo. Allahu akbar. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asira inni wa
Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi Bihamdi subhana rabbiyal azimi. Astagfirullahaladzim. bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. akbar. Terus Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. wa'afni At-tahiyat. at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, itu hai tuh Kakak Indri Katrun. Hai Kakak Indri Katrun, Masya Allah. Makasih Kakak Indri ya sudah komen-komen ya. Jangan lupa like dan subscribe Kakak ya semuanya ya, yang dan nyimak ya. Dan like ya, tap boleh Kakak ya. Ayo lanjut, ayo bacaan apa lagi? Dari Zahra ya. Ayo ya, dari Zahra bacaannya surah An-Naba teman-teman ya. Ayo, baca kemana sembinya Kak? Ayo teman-teman, bareng-bareng ya kita baca surah An-Naba teman-teman. Kok ini jatuh? Mau dikencangin Kak? Kencang. Oh ya, ayo. Abi aja yang salah. Oh salah, Abi salah ya, Abi memang salah mulu. Ayo, ini Kak tolong buka Kak. Bukain Al-Qurannya, bukain. Siap-siap sama airnya basah. Ayo. Ayo teman-teman ya. Kayaknya kakak aja. Apa tuh? Pakai bantal. Oke bantal, oke. Jatuh. Gini. Oh gitu, Otey. Gitu sayang. Oke. Baik, sapa dulu teman-teman, sapa halo. Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya Zahra mau baca surah An-Naba. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ngaji juga. Hah? Ngaji juga. Ngaji juga. Iya. Ayo kita mulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin nabayil azim. Terus. Sini, Wuy. Sini, Wuy. Ayo. Terus. Kas. Allazihum. Ayo ulang. Allazinya mana? Belum ini nih. Amma yatasa'alun anin nabayil azim. Azim bihim mutaimun kala saya amun. Summa kala saya amun al-najaya ramiyada wajibah ta'ala. Wa kanakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna libasa.
Waja'alna ma'asya banaina raqakum sab'an sidada. Waja'alna sirajan wahaja wa anzalna bima musyadi ma'an sajjajan nabiyya bihi abwa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawma fahikana miqata yawma yunfa isui fatatuna fajra fiyati sama fakan sabuaba. Asyiradi jibau fakana sa'aba. Inna jahannama kanat mirsada. Ittaqina aba bisina fiha akhaba. Ayajun kuna fiha bada sa'aba. Ya mimma wasaqo. Jada'u ifaqo'ina kanu. Ayajana isaba. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan tenggorokan teman-teman, ini ya. Ini minum biar nggak gangguan tenggorokan. Lanjut. Tapi mana tadi ayatnya? Ini sini aja sini. Inna jahannama ayo. Inna jahannama kanat mirsada. Ittaqina ma'aba abisina fiha ahqaba ayazukuna fiha badala soba ya hamima wasaqo yaza'u wifaqo innahum kanu ayajuna isaba akazzabu bi ayaya kizaba aku syai'in asrina hitabah azuku fa'an nazidakum ya azaba inna yang muttaqina mafaza hadaiqa a'naba qaiba asaba qasam bihaqa asma'una fiha qizaba yaza'am bi rabbi wa'atani sabah rabbi samawati wa adiyamah bainahuma ma yambikuna min kitaba amaku wa ma yaqafa ayakam wa ya man aniya wa ma aghafa saya mu amasya aku saya bima baina dan aku ngabang koi bayam mau mau ramadan aku kayak kunci coba. Iya, masya Allah. Sekarang teman-teman. Sekarang kita baca surah Apa? Al-Fatihah. Iya, sampai surah Anas. Surah itu wailul likulli humazatil al-humazah ya. Ayo mulai. Auzubillah. Ayo. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman, ikutan ya. Jangan lupa Baik. komen. Subscribe. Wih. Dan tap 8. 8. Iya. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Barakallah. Barakallah ya. Barakallah. Iya. Ayo kita mulai. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi Jangan nyanyi. Ayo. Iya, lanjut. Jangan cepet-cepet bacanya. Ini nggak jelas. Suara nyamuk. Main tuh. Apa tuh? Baca. Apa masih berapa? Hai tuh. Hai Kak Patur. Tuh hai. Halo Kak Patur Razak, Masya Allah. Kak Patur ya, makasih kakak ya untuk komen ya. Jangan lupa tap Kak Patur dan subscribe ya Kak Patur ya. Dan like ya. Abi. Ayo.
Dulu kakak, dulu mama Mama. konten ya. Mau ngonten aja dulu. Ayo lanjut. Surah An-Nas ya. Ayo. Bismillah. Duduk sini. Duduk sini. Ayo. Mau ngapain? Minum. Aus teman-teman ya, jadi caranya aus minum dulu teman-teman. Ini dosennya bos nih, minum lagi nih, biar dia nggak aus. Duduk. Ini. Be, Ya. si yang mainan saya itu lagi mandi. Mandi. Iya, Baik, cemplung. enggak Iya. pakai bathtub beneran, tapi pakai tempat saya kau minjem. Ini, lagi minjem gitu. Emang ada bathtubnya dia dulunya? Ada, Emang. iya, diisi air, Ya, iya, nggak bathtubnya. pakai sabun. Tapi kalau lelap ya. Iya, kita pakai tisu kok. Pakai tisu. Iya, Masa beta pakai tisu? Ayo mulai. ntar handuknya pakai tisu. Oh, handuknya pakai tisu. Iya. Tisu mama habis dong. Hah? Tisu mama habis dong. Ayo, yang Apa? tisu ya. ayo. Wesnya mulai ya. Selimut. Iya. Ya, bisa mulai. Teman-teman, Teman-teman, ayo kita mulai. ayo kita mulai. Ayo, bismillah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, full. Wah, aku juga binalain aja ini. Memang saya waswasikan. Syaril. Memang saya waswasikan nas. Terus. Asi waswi sudoin nas. Najwan nas. Terus. Abi, Ya. saya bisa bang putih. Hah? Putih. Putih bisa beda. Iya bisa. Bisa bang putih. Bawang putih. Enggak, saya Hah? bisa buang putih. Beruang putih. Kata Dede, Hah? bisa buang putih. Bawang putih apa sih? Hah? Nih, Bawang putih, Putih. putih, hijau, buang. Buang. Ya, Oh, dibuang. Nggak boleh dibuang, kan masih ada makanannya. Yo, dede nih. Ayo mulai lagi. Arang-arang falak. Nih. Ya, bismillah. Ayo mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kuang ada babi lah, kami saya maka kami saya kucing jangan kami saya nama ibu kami saya jadi ada. Kartil. Ya, lanjut. Bismillah. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tabajada bilabi wa tamama akma'ahu ma'uhu wa ma kasabah. Ayasana hamzata haba ma'atuhu hamata hataba. Hatob. Atau fi jidiha hadum min masad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja nasuhoi wafat Aitan nasaduna fi dinni wa akhwaja. Wasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wattaqih yannahu kana tawwaba. Abi, Ya. Mama dari tadi belum potong kuku saya nih. Astagfirullahaladzim. Mama, udah potong kuku. Iya. Mama nih yang terabi cukup mamanya. Bip. Gitu. Enggak. Lanjut ya. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal
wa La. a budu maka budon ala bidu La antum. antum abidu nama abdu ana abidu ma barum adum abidu nama buda akum di hukum wayadin. Masya Allah. Bismillah ya. Bis. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini. Inna alaina kekasa sayo bila inna janya kuabata. Ini terus ini. Bis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga. Ini tiga ayat berarti ini inaan al-kausar. Terus ini ya. Ar-Aita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Tiga. Ada lagi ayat lanjutannya nih. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa ayat? Tujuh. Oh, 7. Iya 7 bener. Ini. Iya A7 itu. Ayo. Bismillah. Iya bis. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayata lazi yukashibu biddin. Hajaika lazi yadu'u yatim. Ayahuddu ata'ami miskin. Ayah musayin. Ajirahum angsadim sa'un. Ajirahum yawa'una hama'una ma'un. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi Quraisyin ya fi atas syita wassoyif. Faya budu pada bais azi atau amahum min ju'i wa amanhum min qawwuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus alam. Anta kaifa Ini belum ini ya, ini dulu. Lila. Udah. Udah. Ini. Alam. Anta kaifa fa'a rabbuka bi ashabil fil amada akadahum fi tatir asahim tayran ababil kami bijatin min sikil fajahum ka Sim. makul. Abi kenapa matanya merah? Ngantuk habis capek. Terus bismillah ya. Bis. Beri capek ngecor. Ngantuk ya. Yang semen pasir ya. Bismillah ya. Mau Kayu tapi merah emang. pasir. Mau tapi merah. Iya. Masa? Ya bismillah. Bis. Bismillah ya. Bismillah. Iya. Man. Iya. Ahim. Terus. Wah. Oi. Koi. Wajah umazah. Aji jamama wa at-tayaya sabu'ana ma'al-qadah Kayam bazana fi hutama Kama ad'a kama utamana ya maqadatu hadikat tayuhafidah Innaha alayhim mushodah Fi amadim mumaddadah. Tuh, apa tuh kakak Rafa? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Masya Allah. Halo kakak Rafa. Oh kakak. Rafa Rafira. Halo kakak. Oh kakak. Iya. Nova kata siapa? Nova apa kakak Rafa? Nova apa kak? Jatuh ketek. Nova bukan kakak. Jatuh ketek. Teman-teman. Mama. Ya. Amam. Mm. Pakai baju Mm. saya kelihatan ketek. Padahal nggak mau yang kelihatan ketek. Iya, udah terganti. Ayo. Ya, Nggak teman-teman. bisa, ini udah malam, besok malam. aja. Besok aja ya udah ya. Terus mandi. Oh iya. Iya malam. Malam. Ya teman-teman bilang. Teman-teman sekarang Mm. kita mau baca surah Iqra. Iya. Halaman. Aman
20. 20. Ikut berapa? 3. Ikro 3 teman-teman ya. Sekarang Dede Zahra mau baca Ikro 3 halaman 20 teman-teman. Yang mau ikutan silakan ya. Ayo bareng-bareng yuk. Ayo bilang. Ayo kita mulai. Teman-teman, ayo kita mulai. Iya, ya. Bismillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Qaul. Alif dianggap tidak ada. Qauba. Fa iza kibu. Atakunu. Kanu abidina amanu wa amiru sabiru wa rabitu hajaru wa jahadu wajadu ma amiru sodaku ma ahadu fayakiduaka wa kanu anafosiina Fataumuni waumu Qamat nahaku ma Punya pendek. Qamat nahaku ma Masya Allah bagus. Bismillah. Ingat. Qamat nahaku ma Baca. Maaf. Maaf. Jangan diteruskan dulu. Biar masih keliru panjang pendeknya. Iya, pinter. Itu bisa baca. Lanjut. Bismillah. Ya. Pinter. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Kau alif dianggap tidak ada. Qauba fa iza kibu. Lagi ulang tepat. Gatal Banyak tuh. kaki. Kaki ada aja nyanyi. Kamu kali ya? Iya. Kamu kali deh. Dah sembuh. Keminyak telon. Jantar tanggung. Kak, telon kak. Telon. Gai. Telon, ada jarak. Siapa tuh komen tuh? Mengucapkan hai Samiatun. 12. Iya, bilang kakak Samiatun. Halo kakak Samiatun. Hai. Hai. Jangan lupa like dan komen Jangan lupa komen dan subscribe. iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ya, biar saya makin semangat lagi. Gajinya Dan belajarnya dan makannya. Ayo sholat. Udah. Terus ayo di sini duduk. Ih, Duduk. Mana yang gatel? Ini gatel. Udah. Sembuh. Ping. Sembuh.
teman-teman. Ayo kita lanjut lagi ya. Ayo kita lanjut lagi ya. Maaf Maaf, tadi tadi ada iklannya. ada iklannya. Tapi saya gatel. Terus saya gatel. Iya. Ayo. Aduh. Ayo. Ayo bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo. Ting ting ting. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ini. Kau air dianggap tidak ada. Kau bala. Terus? Faiza rakibu. Ini pendek kingnya. Faiza rakibu. Faiza rakibu. 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 Lagi, biar ingat. Faiza rakibu. Atakunu. Kanu ana abidina. Amanu wa amiru. Sabiru wa rabitu. Hajaru wa jahadu. Wajadu ma'amiru. Sodaku ma'ahadu. Fayakidu laka. Wakanu anak kosiina. Fataumu niwau qaman nahakuma. Salah. Qaman nahakuma. Nah, baru betul. Maaf, coba. Maaf. Maaf. Baca. Maaf. Jangan diteruskan dulu. Terus? Teruskan dulu. Terus? Bila? Biar masih kayak panjang pendeknya. Iya, pinter. Sekarang bareng Abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Alif dianggap tidak ada. Qalu bala. Faiza rakibu. La takhunu. Kanu lana abidina. Amanu wa amilu. Sabiru wa rabitu. Hajaru wa jahadu. Wajadu ma'amilu. Sadaku ma'ahadu. Terus mana? Ini ya. Fayakidu laka.
fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu fatawumu ni wa umu qala ma nahakuma qahama manahakuma maaf jangan diteruskan dulu jangan diteruskan dulu bila masih begitu panjang pendeknya. ya masih keliru panjang pendeknya Iya, Sadaqallah. dengarkan dulu. Berhubung Dede Zahra belum beberapa ada yang masih belum pas panjang pendeknya, jadi belum pindah nih. Padahal Dede Zahra udah lancar bacanya, udah bagus nih. Besok harus lebih bagus lagi ya. Coba tes. Sini, ayo coba. fa iza ki bu Itu bagus tuh lagi. fa iza kibu Itu bagus. Coba ini. manahakuma Itu bagus lagi ini. fa iza kibu Bagus. Lagi. manahakuma Bisa nih, terus ini, baca sini. wakanu anakhosiina Bagus. Lagi ini, coba ini. Iya, kalau lancar pindah ayo kalau bener. faiza kibu Kinya pendek. faiza kibu Nah gitu, lagi mana? qamanahakuma Lagi. faiza kibu Nah pindah bisa deh. Coba tes. Kenapa nih bacanya nih? Apa? Panjang nih. Ada kayak huruf 6 ya. Kayak domah nih kan nu ya, domah nih ya. Hajaru tuh ya. Ya kan domah nih. Tapi terbalik nih dia. Palanya di bawah palanya, ini di atas kan palanya nih domahnya. Tapi yang ini palanya di bawah. Kalau di bawah gini tandanya panjang, 2 harokat. Nih. Panjang ya, 2 harokat. Panjangin. Coba tes. Ma'adu Salah. susah Ma'ahu, ini hu. Ma'ahu. Ayo tes doang. Ma'ahu. Ayo dah. Shadaqallahul azim. Ya udah bisa gini ya. Ingat ya, ini hu ya. Ini kan hu tuh. Hu. Ini sama nih hu. Hu. 20 Iya. 21 Halaman 21 besok ya. Shadaqallahul azim. tandain Coba hitung lagi. 1. Iya. Terus? Terus? 6 lagi. Wah iya bener. 6 lagi. Bilang ke teman-teman. teman-teman Saya saya 6 lembar lagi. 6 lembar lagi Iko Iko 4 4. Doakan ya. Doakan ya. aku doakan ya Iya, cepet naik. Allah Biar cepet naik. ya cepat naik Iya, Sadaqallahul azim. Sekarang sekarang kita baca jilid 2 warna kuning metode umi iya, bener teman-teman ya. Sekarang Dede Zahra baca jilid 2 metode umi yang warna kuning teman-teman ya. Halaman apa deh? Halaman deh. Halaman Baladin ya. Iya. Ini. Waladin ini ya, ini. Halaman apa nih?
27. 28. 28 ini. Teman-teman ya, metode Umi halaman 28 bagi yang punya silakan dibaca bareng-bareng ya. Bilang ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita baca. Kita baca. Semangat terus. Semangat terus. Jangan lupa like ya. Jangan lupa like ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Ya, alhamdulillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih. Apa? Kita punya roti 3. Roti Nih. 3 iya. Warna putih, warna putih, warna hijau. Iya. Banyak rotinya ya. Iya, tapi ini ada kulitnya, ini nggak ada. Gitu, iya. Ayo mulai. Oke, ayo mulai malam. Ayo Waladin, fadakin, Apa ini? fadakin, Iya. jasadin, Terus? Lagi. Ayo. kolamin, fasadin, makin, Siap-siap kak, kerudung kak. sajidin, kofirin, Kak. Nah lah, siap-siap. abidin, naimin, Kerudung sudah. Iya. Mana imin, apanya? jahidin, jahilin, dusurin, Hah? Iya benar. dusurin, Terus. Terus suurin, futin, kitabin, kiramin, siratin, Ini. ubadin, usin, Besoknya besok nyampo ya. Terus. ojuin, sadamin, sodikin, rasulin. Nabi ya. Besok Bismillahirrahmanirrahim. aja. Iya. Bangun pagi ya. Ya, Waladin. bangunin ya. Iya. Waladin. Waladin, Falakin. falakin, Jasadin. jasadin, Qolamin. kolamin, Fasadin. fasadin, Malakin. makin, Sajidin. sajidin, Ghafirin. wafirin, Abidin. abidin, Na'imin. naimin, Alimin. aimin, Jahidin. Jahilin. Abi, Maaf. Jahilin. jahilin, Dusurin. dusurin, Su'urin. suurin, Furutin. futin, Kitabin. kitabin, Kiramin. kiramin, Sirotin. siratin, Ubadin. ubadin, ubadin, Julusin. yusin, Rojulin. ojuin, Salamin. salamin, Sodikin. sodikin, Rasulin. rasulin. Ya, banyak pindah. Salamin? Iya. Jadi- Sadaqallahul azim. Ini apa? Jadi Kita pindahin ya. bahasa orang dong, Iya, salamin ya. Teman-teman, teman-teman. alhamdulillah. Alhamdulillah, Saya sudah selesai saya ngajinya. sudah selesai Ngajinya. ngajinya. Sekarang Sekarang giliran yang mpok saya. buat saya Karena karena orangnya cantik, orangnya cantik, baik, baik, suka senyum, suka senyum dan tapi menabung, galak dan menabung, dan menabung, dan orangnya rajin sholat. dan orangnya rajin sholat tapi galak. Oh, kenalan mana hilang? Itu dia orangnya. Dah, Amit. Dadah dulu, dadah. Dadah. Ya,
Ya, dah. Kakak rapinya. Kak, sini Kak. Oke teman-teman ya, sekarang giliran akan Nahla teman-teman nih. Orangnya baik teman-teman, cantik, solehah. Kok jadi warna hijau? Nah, iya, nggak apa-apa. Ini kali pencet. Ayo. Nah, Kak. Tapi kena dulu. Hah? Kita dulu ya deh. Ya, ya. Nah, mana ekornya ini kan? Ya, Siapin ya siapin, siapin. Ya teman-teman ya, kita mulai teman-teman. Sekarang akan Nahla teman-teman. Ini sudah kencang banget tapi yang ambil. Ya, tuh. Duduk. Kayak kemarin. Iya, ayo teman-teman, assalamualaikum. Duduk dulu nih. Ayo cepetan ya. Iya, yang jelas. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita baca. Nah, kita baca Iqra Iqra berapa? 6 6 halaman. 17. 17. Hah? 17. Iya. Betul? Hah? Oke teman-teman ya. Akan Nahla baca Iqra 6 halaman 17 teman-teman. Yang mau ikutan silakan ya. Ayo bareng-bareng yuk kita baca yuk. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita baca bersama ya. Kita baca bersama ya. Ayo kita mulai. Kita mulai tapi minum. Minum dulu. Bisa. Oke, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Hitung dulu. Hmm? Hmm. Hitung. 1 Hmm. 2 3 4 Hmm. 5 Hmm. 6 Hmm. 7 Hmm. 8 9 9 lagi ya. Woi, mantap lu. 8 9 10 11 12. Ini ayo baca mulai. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mana? Ayo. Ini. Wanuk tidulahu yaumal kiamati kita Iya, mati mana? Iya betul. Terus kita bayal suron. Mau suron? Suro. Kan ini wakaf. Jadi suro, panjang tapi 2 harokat. Mansuro gitu. mansuro Terus 9 hmm. sok Terus mim ya mim mimma Ting. sodidi sodid. Kan wakaf. Sodid. Terus mang sholah min aba panjang. aba ihim yaumala yubni an hum kaidu hum syai awala hum yung sorun falya mal amala
amalan 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 solihau 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 wala yusyrik bi ibadati rabbiha rabbihi bihi ahada kan asli ahadan aslinya tuh kan, kalau ahadan diwakofkan jadi ahada gitu, kan wakof berhenti ahada, ingetin terus lanjut qaulum ma'rufu wa magfiratun khairum min shadaqatiyat ba'uha azan ingetin kan azan tuh aslinya jadi berhenti azan gitu, jadi fathah terus lanjut 10 iya watol himmat mang dud lahu zurriyatun du'afa'u terus wa kullang kan itu du tuh kalau ketemu dal ketemu dod samarkan kan tuh wakullang itu tanwin wakullang tuh dorobna ayo wa kullang robna lahul lawa wakullang wa kullang tabar natat biro bener tuh bisa terus wa qala zalimun na in tabi'una illa rajulam mashura lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dulu pakai dulu. Halo, ayo. Minum, biar nggak haus. Ayo. Haus teman-teman ya. Bawa nahla, ayo. Apa minumnya? Di malam bisa. Aman? Ayo, aman. Pintar dah. Cantik banget. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura
Kemudian so ming Mim itu mim tasdid itu. Mim ma in shadid. Itu. Ngantuk. Sama tuh ngantuk kan Abi. Mim, ayo. mimma so Kan itu tanwin. Ketemu sok nih. Samarkan. Ayo, ikhfa hukumnya samar, dengungkan. Mimma in shadid. Ya. mimma so dido Sama tuh. Iya, nanti ketemu sok. mangsola min Panjang. aba ihim Hmm. yaumala yubni An? hum kaiduhum awalahum yung saruna Yung sorun waqaf. Yung sarun iya waqaf. Terus awalnya yung soruna jadi waqaf berhenti yung sorun gitu. Terus fal faya ma ama langso lihawala wala yushrik bi ibadati rabbiha rabbihi ya rabbiha rabbihi da iya ngapain sih Dede? tahu kalau jatuh aja lanjut siapa masih Cin terus ya qaulum ma'rufu wa magfiratun ratun khairum min sodaqotiyat ba'uha aza iya 10 watol himmu bang salah watol himmang dud terus lahu zurriyatu du'afa'u wa kullado rabbna lahul amsa lawa kullatab wa kullang kan tak itu karena bertemu tak ikhfa wa kullang ber natat biro coba yang ini tadi tes apa namanya tadi kalau denger lahu ya paling lahu coba deh tes lahu zurriyatun du'afa'u
mana? Ini. Ini. Itu ya. Waqala na ing tabi'una illa rajulam mashura. Iya, rame-rame ya, perhatikan ya. Perhatikan, fokus. Iya, makasih kakak, barakallah. Iya, jangan lupa like teman-teman gitu bilang. Kok ada yang ini sih? Iya itu. Iya. Makasih teman-teman ya. Ya, ayo mulai. Perhatikan ya. Ayo teman-teman, bareng-bareng teman-teman ya. Ayo, fokus kak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. 9 so. 9 so. Mimma in sadid. Mimma ing sodid Man salaha min abaihim. Ini loh. Ya. Man solaha min abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Minum. Ya, ini. Ya. Nah, tadi yang mana? Ini baru perhatiin dulu, baca dulu baru minum. Fal ya'mal. Ya. Fal ya ma amalang lihawalayus rik bi ibadati bihi Lagi ulang. Fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayo. Fal ya
amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih bihi ahada. Kan? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ayo. Qaulun ma'rufu wa magfiratu khairun min sadaqati yatba'uha adza. 10 du wa talhim mandud wa talhim mandud lahu zurriyatun du'afa lahu zurriyatun du'afa wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira wa kullan darabna lahul amsala wa kullatam wa kullan tabbar natat biro wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Sadaqallahul azim. Tandain Kak, tandain. Ya teman-teman Kak, teman-teman. Sekarang kita baca surah An-Nazi'at. Teman-teman ikutan ya. Itu ada yang komen tuh siapa tuh? Ya kakak King Chandra, ayo halo kak. Halo kakak King Chandra. Ya kakak aku udah like ya, Bekasi kakak like ya, sudah like ya. Fani, sekarang Chandra. Iya kakak Chandra ya, aku sudah like barakallah kakak ya Chandra ya. Kakak Chandra, Allah berkah selalu kakak Chandra Fani ya. kan Fani, kan Chandra, jadi Fani Chandra. Iya. Wah itu mah hurufnya kakak saya suka. Ayo, alhamdulillah ayo. Teman-teman, ayo kita baca surah An-Nazi'at sampai surah Al-Buruj. ya teman-teman. Ayo ikutan. Ayo ikutan. Kita mulai. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta
Terus Wasabihati sabaha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Apa nih teman-teman? Matar jufur jifah tatba'u harra difah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakirah qalu tilka izan karratun qashirah wa innama hiya zatratun wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadithu Musa Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqasahu lahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la ibaratan liman yakhsha antum asyadu khalqan amis sama ubanaha fa asamkaha fasawaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asara hayata dunya wa asara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Masya Allah, mantap. Lanjut teman-teman, surah apa? Abasa ya teman-teman. Abasa Ayo kita bukan mulai. al tapi Ayo. abasa. Iya, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta an utalaha qala innaha tazkira faman syaa azkara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu faqabara summa iza syaa angsyara qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sawabna ma asabba summa sakakna al-arda sakka fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ulaika humul kafaratul fajrah. Masya Allah. Suara saya kayak robot. Kayak robot iya. Ayo surah At-Takwir teman-teman, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza al-isharu attilat wa izal biharu wa izal wuhusu husirat wa izal biharu sujirat. Yang mana sih? Nah itu bener Abi baca. Wa izal biharu ayat 6. Wa izal biharu sujirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'ulatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa izas suhufu nusirat wa izas sama'u kushitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat wala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda jil arsi makin muta'in sama amin wa masahibukum bimujinin wala qadara'ahu bil ufqil mubin wa ma huwa ala ghaibi bidani wa ma huwa biqali saitani rajim wa aina tasabun wa ila zikrul alamin minkum ayat sakim mata syauna ila ayat sya'allahu rabbul alamin. Masya Allah, kalau kayak robot. Ini surah apa? Surah Al-Infitar teman-teman. Infitar sisa 1, 2, 3, 4. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasyarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddarat qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gurraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak qala bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah, barakallah. Bisa 3 lagi. Iya, surah apa lanjutannya? Surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum teman-teman ya, aus. Soalnya merdu teman-teman, kalau lebih kita mengarah nih. Ya, minum. Tuing. Barakallah teman-teman yang sudah like ya, Masya Allah ya. Berkah selalu teman-teman ya. Ayo kita baca bareng-bareng surah Al-Mutaffifin ya. Ayo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza yaqaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun biyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Alla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabum markum wailul yauma idzil lil mukazzibin allazi la yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awalin qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Alla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maksam kitamuhum mix afizal kafaliyatanafasil mutanafisun mizajuhum min tasnim aynan yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihi munqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah. Lanjut surah Al-Insyirah. Teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yang qalibu ila alihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara azhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira wala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq ma lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Wabashirhum bi azabin alim illal ladzina amanu wa
amilus solihati lahum ajarun ghairu mamnun. Masya Allah. Lanjut surah apa yang kemarin? Al-Buruj ya. Al-Buruj. Iya. Sisa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu nabil mu'minina nasyuhud wa man naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fattanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil lazina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit. Udah. Fi lauhim bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Ya. Sampai 20. Ya, oke teman-teman gitu. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Sudah selesai. Kita baca surah. An-Naba. Sampai surah An-Naba, surah Abasa, surah An-Nazi'at sampai An-Nazi'at sampai surah mana sih tadi? Udah tadi. Sampai surah. Iya, kita udah alhamdulillah selesai. Iya selesai udah alhamdulillah sampai surah Al-Buruj. Sekarang kita pamitan teman-teman ya, karena udah malam. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Sudah komen-komen. Sudah tap-tap layar. Sudah like. Sudah subscribe. Dan jangan lupa saksikan esok di jam yang sama ya. Ya, pamit. Undur diri. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Ya, tuh hai tuh ke King Chandra tuh. Aku udah like hai kakak. Hai kakak King Chandra, makasih kakak ya sudah like ya, berkah selalu ya kakak ya. Baca. Ayo, kita baca ya, baca doa tutup. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Itu kayak di Hah? di tafsir. Emang? Iya. Emang sama coba gimana? Lah,
Kenapa? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu ya. 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 Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna min nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi rabbi habli min as-salihat rabbi habli min as-salihat rabbi habli min as-salihat bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu min dzurriyyatin rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin wa tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbi hamdi minas salihat rabbi hamdi minas salihat rabbi hamdi minas salihat rabbi alamin Bawa papan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Guru. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Perwui. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya, pamit ya teman-teman ya, sampai jumpa di hari esok di jam sama ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.